Құрманды оқушы кешіңіздермен урматтуу айымдар, мырзалар, жалпы эле Москва шаарындагы мекен жаткан мекендештер, жалпыңыздар бүгүнкү жеңиш майрамына арналган No Name командасынын шоу кечесине куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Албетте ушул алгач сиздер менен бизди жолуктуруп отурган Кыргызстан кафесинин жалпы жамаатына, уюштуруучуларына, жетекчилерине бир чын жүрөктөн кол жаап койсоңуздар. Албетте сиздер үчүн ыңгайлуу болсун деп ушундай акысыз депозити жок, жана калса кол чабууларды да акысыз кылып койду бүгүн достор. Келиңиздер өзгөчө шаңдуу маанайда отурабыз. Биз баштайбыз достор. Ушул достор Кыргызстан кафесинин атынан сиздерге оюндун концерттин башында кичинекей оюн уюштурганбыз, белек болсун деп албетте. Оюндун шарты мындай достор, азыр ар бириңиздер кола, фанта, спрайт сатып алгыңыздар окшойт, Ошол кола, спрайт, фантанын бирөөсүнө атайын биз заказ берип, крышканын ичине No Name деп жаздырганбыз достор. Ким ушону тапса достор, Кыргызстан кафесинин атынан 1000 рубльдук акчалай сыйлык, жана ошондой эле бир шампанский достор. Карайбыз достор, убакыт кетти. Кимде чыкса кол көтөрүп коебуз достор. Барбы? Жок. Дагы заказ берип көрөбүз достор. Буюрса, экинчи бөлүктөн көрүшкөндө сурап көрөбүз, достор. Жокпу? Келиңиздер, аны эмесе достор, жалпыбыз өзгөчө маанайда отурабыз достор. Себеби дегенде бүгүнкү кеченин күнөөкөрлөрү да өзгөчө. Албетте, тамашоо Бишкек шаарындагы жогорку лиганын 6-чы сезонунун чемпиондору, Ак Калпак кубогунун 2 жолку чемпиондору. Мыкты оюнчу, мыкты тамаша, мыкты команда. Сиздердин дүркөтө кол чабыңыздардын астында бул жака уруксат болсо чакырып алайын достор. No Name командасы кол чабып койсоңуз достор. Сиздер үчүн атайын Кыргызстан жергебизден ысык салам менен келип отурат. No Name командасы. Moskva, mekendештер, жерлештер, айымдар, мырзалар, кандайсыздар деген? Рахмат. Biz шашпай сөйлей потому что у нас очень много времени, метро асфальтқа чейин уақыт успайды. Дагы жыл ассаламу алейкум, тынсыздарбы, амансыздарбы, урматтуу агалар, урматтуу жеңелер, урматтуу эжелер, урматтуу акелер, урматтуу карындаштар, урматтуу достор, урматтуу аяштар, баарыңыздарга Кыргызстандан ысык салам деп коём. Чындыгын айтып бериш керек, могу жактан анча-мынча жигиттерибиз, анча-мынча кыргызстандыктар, ташкент айтканда кыргызстандыктар Кыргызстанга бир жолу барып келгенге чейин, могу жактан уже как көз No Name командасы 4-5 жолу концертке келбедик. Бул деген сөздүн аты бул жактарда Москвада жүргөн биздин мекендештерибиз Кудайга шүгүр сонун болуп бутка туруп, анча-мынча менин деген артисттерди жөн эле таптырып коюп атат. Кол чаап. Чисто орский пахта болду деп ойлойм. Кандайсыздар, маанайыңыздар жакшыбы? Деги концертке келдиктер, үлгөнгө даярсыздар. Эң негизги маанай кеш болсо эле болду. Алдыңыздарда команданын оңдойм. Бүгүн Кыргызстандан келип отурат деп кол чапкыңыздар.
Mojaktagılar, son ile bolçu ataslar, mojakta burçtagılar. Sizler de mınдай mangай бешке көтөрүп жанагы укол алып аткан балдарга окшобойт. Силер күлүп отурсуңар. Спасибо, рахмат, молодец. Эми как буга чейин концерттерде келип жүргөнбүз башкаласында эки командага бөлүнгөнбүз, андай кылбайлы. Калай бүгүндай кыздар көп келдиби или балдар көп келди, бөлүнбөйлү. Сен кайча кыласың? Ооба, мурда биз оң тарап, сол тарап кылып бөлгөнбүз. Эми айымдар, мырзалар кылып бөлөбүз бүгүнкү залда. Мен мырзаларды аламын дейм, Мурат. Мырзалар көп экен, мырзалар уят кылбайсыздар. Азыр мен Кыргызстандын чыныгы эр-азамат жигиттери барбы дегенде бир өзгөчө кол чабасыздар. Бир кыйкырып койсок деле болот. Маанай бешигенибиз айымдарга көрсөтүп коелу. Келиштик го дейм. Даярбыз. Уят кылбайсыздар. 1, 2, 3. Кыргызстандын мырзалары барсыздарбы? Болды. Жигиттер болду? Болды. Итак, уважаемые девушки, не подходите мне, пожалуйста. Как-никак я же Гана, я же сейчас в Москве, вот поэтому я уже сейчас элегантский. Урматтуу биздин Кыргыздын кыздары, биздин сулуу кыздар, айымдар, жегелер, жалпы эле аял заты. Бүгүнкү кечебизге келген аял заты барсыңдарбы? Кыргызстанда нели митингдер токтоп калганса, митингчилер бияктан турбайт. Biz kamerada oturuyoruz, boncak oturalım. Bunlar alt taraf kuşutmaz mı? Kıyıkırıyla atat. Hareket edemeyin, içine gidiyor. Malaksın, süper, söz yok, insan, malaksın. İnsanlarını gelgen insanlar var. Murat, emi, Geçenin başına bir konkurs bulmayla oldu. Mırzalar ve ayılar. Tabii, şu anda bugünkü geçemiz saat kaçta kısaltmaz 5 geceydi. Saat 5 geçeyin o vakitte bugünkü geçemizde gördüğün başına ayıp olur mu dostlar? Selamünaleyküm. Nasıl? Bir şey de bekliyoruz mu? O sayıp olursa oturuyorum. Pagiyada cırgın geçirdi. Evet, orman dostlar başına eskerip olur bugün biz de жақында эле Instagram'dan, internet парақшалардан көрсөңүздөр болсо керек. Монмен командасы жақында Кудай буйруса, Кудайдан усуй бар. Кино тартабыз, кино комедия. Ошого кастингдагы жаралайбыз, анан башка артисттер ошо анан концерт, анан кастингдер келген жерибиз жок. Бул боши келгенден кийин гана биз кастингди сиздерге жарыялап жатабыз. Бул жанагы башкалар ошо алдап кетиши эмес, чындап кастинг жарыялайбыз. Эгер кастингге катышкан болсоңуз, то есть катышуучу үчүн келечектеги актер или актриса болуп турган таланттуу инсандарыбыз болсо, ошого даярданып турсаңыздар болот. Концерттин башында эскертип коеюн. Концерттин ортосунда Кудай буйруса дагы жанагы разминка деп коет, суроо жооп бересиздер, тамашаны көрүп жүргөсүздөр, бүйөргөндө суроо берет, эки команда жооп берет. Ошого ылайыктуу соңку сурооңузду дагы даярдап туруңуздар. Отуребиз. Сетти башкаласында. Sit down, please. Yes, I'm sorry to interrupt you. What problem? Ошо расминкага суроо жооптор даярдап турсаңыздар, бурчка угулдансыздар, угулдансыздар. Ошо расмингага даярданып туруңуздар, и кастингге даярданып туруңуздар. Бул сиздерге болгон жөн гана эскертүү болсун. Итак, продолжаем. Бүгүнкү кечебиздеги эми кыздарды мен команда кылып алдым, как сен балдарды команда кылып алдым дагы. Мен командаман эки кыз чакырайын, сен командадан эки жигит чакыр. Бүгүнкү кечеде кайсыл кыздар утуп алган болсо, ошол кыздардын айтканы боюнча өтсүн. Эгер жигиттер утуп алган болсо, жигиттер айтканы боюнча бүгүнкү кечебиз саат 5ке чейин ошол айткан боюнча өтсүн. Келишип коелук. Менин командаман, мон командадан бир кыз, мон команда. Здравствуйте. Мен негизи ойлочумун, мен мындай. Нет, это нормально, просто Кыргызстанда мен эле кичине микрофон
Kırgızistan'da belirli olsun gerek kişine değişmegende sakatlıkta düşürülmeyin. Tavaşa şut yapısı. Çakırın. Özü jigitler birinchi chiqish kerak edi. Moskvada o'zi Atınız Sultan. Sultan qayerdan bo'lsiz? Aqsudan. Siz Argen. Qayerdan? O'zgan. Atınız kim? Anışay. Alpay. Qayda bo'lsin? Doktor bu. Hoş. Так, demek bir o'zgacha konkurs qilamiz. Hozir shu konkursdan kim o'tgan bo'lsa, bugungi kecha, bugungi konsert o'shalardan aytuvsi bo'yicha o'tadi. Ayıplar olsa, ayıplar. Mirzalar olsa bu. Eğer sizlarga so'rab beriladi, aytlar. Tanışay sizlarga so'rab beriladi. Eğer bilsangizlar, javob berasizlar, bilmasangizlar bilmaydilar просто. Так, avval bilsak ishni qilaylik. Eng yaxshisi buni tuz qilamizlar, endi mo'jada tuz qilamizlar. Birinchi qizlardan boshlaydi. Başla. Jigitlardan bo'ladi. So'roq javob o'yinli konkurs qilamiz. Men hozir so'rab beraman, agar bilsangizlar bilim, mana bilmasangizlar cho'q bilmaydi deb qo'yish kerak. Kelishib qo'ying. Birinchi so'rov sizga javob bersangiz bo'ladi. Moskva shahrining ayamdi qancha metr kvadrat? Ну, вообще-то я вообще футболға қызықпаймын деп. Birinchi ayım bilmedi. Sizga Moskva emas, Kremlning ayamdi qancha metr kvadrat? O'shani aytingchi. Ayımlar bilgen çok. Gezek jigitlerdi, atımız kim bilir? Sultan Krasavчик, sizga so'rab olsun. Tak, 5'e 5'imiz 4'te qo'shsa qancha bo'ladi? Молодец. Ol chumshuq biletgan bo'ladi. O'qigan bo'l. Qancha klassgacha o'qidim? 9. Молодец. Dayman. Sol qo'l berib qo'yganlar Argen. Sabah Qirg'iz Respublikasining prezidentining ati kim? Молодец. Olar bilib atadi. Do'stlar, bugungi kecha jigitlarning aytgani bo'yicha o'tib qo'ying. Jigitlar qo'l chaqalar qayda? Если можно там карман, фирма там дали, полукот дали, чего лёда, это нечестно, так читать. Что? Мен орысша сөйлесіп отырмын. Sen oruscha жақсы білесің ғой? Алчат, женщина! Алчат! Не разговаривай. Эми как можно бір чакан билет жашты болшы мен қыздарымда, билеген. Ава, жігіттер мырзалар би батылдамыз. Ава, Шешуші шарт. Жігіттер қайсы биге билейсіз? Брейк данс. Болойын деген музыка жоқ бізде. Қайсы билейсіз? Любой даты жоқ. Жоқ, болмайды, болады. Хорошо, любой. Аз смотри, как я жігіттер отырып алсын. Мына шыныры қырғыздар ебе келді. Saat 12'de gelip olmadan Allah neymiştir? Buna 2'de gelgenler қырғыздар var mı? Келіңіздер жігіттер. Так, ладно, жігіт. Так, телеке қаршы бізде брейк-данс бар ма жоқ па? Современный билеп қойып елігі. Ошоға дейін брейк-данс қылса болды, правда? Так, жігіттер екеуі чоғы билесін анда мұрат, Телефон маған беріп қойды, маған. Мен батырам ауыр. Ол нормально. Бірде кәке. Бірде, да? Шығамыз. Сіз атырақ тұру. Так, жігіттер біз бейді баштадық, қарайсыздар. Жақсы билер болса қол шап қойыз. 1, 2, 3, маэстро, поехали. I got it from my daddy. 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 I got it from my Молодец. Алтынан Москва
Arada ne kılıp sürüyorsun? Ne oldu? Tutuşkan çok mu? Hatta bizim komandamızın adından sizlerden bir inerge. Yani Tutuşkan yok. Bu arada. atlet be. Biraz saçma koy. Valla kesin rangon kuvarat da ders olsun diyorum. Bırak Kırgızçadan boyunca değil. Kırgızca var mı? Kırgızca yapıyoruz. Sorular boyunca. 1, 2, 3, maestro ket. Şamala! O çiğitin kulüpler koyup çırptır. O çiğitin kulüpler pata doyda çırptır. Batakhanede stroykada götürüyoruz. Çıkara çırptırızlar. Hem saklar boşalttırızlar. Adınız kimdir? İne kalmayın gaspala. Ladies and gentlemen. Beni çakıra bana gelesin lan. Hop, gelme. Ortalıkta. İnek! Orada boyunca çalmasınlar. Ladies and gentlemen, hanımlar ve çocuklar. Sizlerin adınızlara altına! Yemi bir çıkar. Bozulma yemi çıkar. İnek! Altınaydı oğlumun kısa boyunca bıraklar. Lütfen Mustafa. Git bakalım sen. Эй, ты что, нас издеваешь, что ли? Давай! Молодец, парень. Sangat politik musikanya sangat bermonta gerek gitu, Bung. Молодец. Murat, Oğuzlu çakılar, Şuna bak. Bana sana simentelli номер. Canım, son bir işi muskolar koş katlıklar, koş evde var ya. Evet, dost. İyi, gitmeyin. Kızlar, konuşan burasıdır, ha? Başlayalım. Men oyunca konkursta jigitler jengil boluş керек. Bravo. Mırzalar jengil. Kızlar nege bularga kol çabamazsın Потому что нормально билет. Kızlar jengil degenler kol çabamazsın. Mınal stol de kol çabdı. Çıkla. Senin baba orunda olmalı. Şak yetip katlı bir katlı. Tamaşa. Emekat'ta bırak ben sen kapitan kamadan benim bir yaşam, bir bakıl var o. Koygun, ava, koygun değil. Çok az bizim için biz kendi oturup kalalım. Хорошо. Bir dakika. Emekat'ta olsanız tipa kapitan kamandalar. Eğer benim adıdan jengil kalkan olsam, значит biz jengil kalkan buluruz. Так, ben birinci başlayayım, kapıcı sen başlarsın bak. Sen başla. Давай. Hadi kapatalım.
Monjaktарын arada sarı futbolkanına çıkarmadan Murat'a tengel bekten olacak. Çıkar kakana. Çak. Sen biriyle, futbol ben biriyle. Bir batıl. Gel. Ulan cep koyma bu mikrofon. Cep koyma. Нормальный билетinde oynadım nasıl he? No, aradan verirken sana Moja'da bantak verip hesabla koyuyor tam bunu. Артыңнан қарағанда қудырып кеткен маймылдар құшақ алып Peki iyi olaydı. Kale bizim kamada Lutfan Balıver'e hiç pajans da var mı? Alo. Aramayın o şu bola. Aramayın o giydi o da konu mu? Қырғызстан клубының атынан Bu жерде карточка бар, скидкалары менен ушуна утастар. Утастарда барып коёмуз деп. Алгандан кийин ушул жерге келгенде жанагындай скидкасы менен карточка болуп, эми как чыдап чыдап бекаталып, кол чаптанып, кайсы камал уккан болсо, экинчи болсун берели. Так поехали. жігіттер барбы дегенде қатырақ қол шапқансыздар егер біз ұтқан болсақ бүт залдағы жігіттер мырзалар біз ұттық па Жоқ, жігіттердің анша болмай қалды, бирок қыздар анша билегенімен, оңбой биле албағанымен Мурат нормальный билеті дегенде қол шаппаңыздар. Biz çekimi kaldık profesör abla. Kırgızsın jigitleri gentleman, Kırgızsın jigitleri akıllı. Onlar belekleri kızlarına verip oldular kızlara. Abi yok, kızlar olsa biz utulup kaldık. Murat Eke sürüs çağdan verdiniz de okuman kara bana verip olmadı. Moja'da bir nesini ödünleyin orada, Moja'da biz sahnagaçı kıvayın oynatkanda, komşulatkanda жаңа құрырды тоқтап тұрмыз, көрген ғой дастан Можа. Атын нені, оның аты Кальян. Кальян байкені қойып тұрады. Құрметті достар, бүгінгі кеше, бүгінгі концерттің себептері біз болғаннан кейін сіздердің жүзіңіздерге жылмайын тартуы бұл біздің міндет болып есептеледі. Алдыңыздарда Аққалпақ кубогының иелері, 6-шы сезонның чемпиондары, көптеген кинолардың актерлары деп өзін-өзі мақтай берелік, алпаршы жоқ болғаннан кейін. Итак, Молдай командасы поехали, басқамыз! Енді біз тамашаларды башладық, мұндан соң біраз тыншық задап көңіл бұрастар, алғашқы тамаша мұндай. Москвадағы қыз-жігіттің маегі. Прямо сегодня. Бүгін жұмыстан кейін бұл оқия. Жаным, бүгін ертең ұлғамдан Москвада концерттер көп екен, Султан Садыралиев келіп жүр. Барып келші. Білетіні сом келіп.
O 500 rubl ekan. Qo'ychi, o chaqmaymi? Nima chaqqa qo'yib qo'yib Qo'ychi. Anda İlyas Abdurrazaqovdan var ekan. Sen qo'ychi, o qop-qora qo'y. Al biletdan so'ng 500 rubl ekan. Qo'ychi. Anda kaç para olsun? Mo'minga orayli. Qo'ychi alarning beker ekan. Beger o'g'lining tipasi cho'q bo'lmaymi? Al depozit ne? Sen to'lagandan keyin tushunaveraman orada. Debe Kırgızistan'da bir töre düğünün aldığında olan okuyanı koşup verdi. Töre düğünün canında olan okuyan. Aygül, Al. töredin mi? Ava. Kim? Kız. Takır kız mı? Уже tördüncüsü kızı. Kızı törüyor. Çumak ne dersin? Tördüncüsü kız görüyorsun iyileşme lan. Sen o şekilde geçken sakta oturmasan 10 kız sorayım. Oşul töredüğü koşuna ülke Özbekistan'da kanday. Özbekistan'dan töredüğü. Dilnoz! Dilnoz! Ola bayanası. Nima? O oğul. Malatis sonra erkek sakaz bo'yicha pul savobi bor. Masalan, 10 ta samsa, 25 ta shashlik, 45 ta non. Oğlum adası bunun hammasi iman mı? Elbas, ya'ni bir xotinlarga sotdi buni. Kırgızistan'daki studentlerden ата-энеси жыл болса беріп тұрғандары бұл тарапта Москвада іштейді, аларға ақша салады контрактқа. Енді мен есетіңіздер, Москвадағы бір ата менен Кыргызстандағы студенттің телефондағы маегі. Ақша берген атама чаланча. Alo! Ата, ассалаумалейкум. Va alaykum assalom. Ата, жұмыштарыңыз жақсы ма? Yaxshi, rahmat balam. Ата, мен контракт төлешім керек болды. Ошоға айлық алсаңыз ақша салып бермейсіз бе? Alo! Ата, контрактқа ақша керек деймін. Связь жақсы болмайды. Ата, ақша салып беріңізші, сұраныч. Alo! Ата, қолыңыз көтерсеңіз, Aha! шипалақты жұмын, Aha! аты жоқты жұмын, Aha! ортон қолды жұмын, Aha! сөйлеменен башпанақты біріктірің, Aha! қимылдатың. Ошол керек, ата, ошол. Balam! Оу, Sen de koldu götür. көтердім, Çıpalakta cum. жұмдым, Adam yengisini Cumdum. Adam yengisini жұмдым. Başparmakta cum. Cumdum. Adam yengisini Cumdum. İşte de böyle. Biz emeklerden Moskva'daki kız жігіттің маегі екені көрсетіп берелер. Сүйішкен қыз жігіт Москвада. Ben Солай, ауа. Жаным, ертең толған күнің келеді. Ошоға ертең Москваға аялдым. Паркқа алып барамыз. Москва паркқа барамыз. Қысқасы, любой жерге барамыз, ресторанға барамыз. Балымызды ақша жейміз. Ең негізі ошоның ақшасын барысын өзің төлейсің. Тамаша. Мен өзім төлеймін, анан кешінде менен гостиница барасың. şimdi ben ne sırtman страшный olsam bile şunu toylayasın be. Sen oylayan kız mısın, uktun bu. Eğer oşunda kızlar gerek olsa sen oşunda kızlar bile sürüyorsun, uktun bu. Ben bu çağa cumuşlarına gelgen, uktun bu. Çumo, lo, вообще bana çalbağın, sтерва de bu. Mana Moskvada Kırgız'ın kızlar ушундай татыктуу жумуштайт. Барысы эле ойлойт, андай эмес. Чыныгы Кыргыздын кыздары бул жерде Москвада эмгектенет. Ата-энесине иштеп акча салат. Студент идилер болсо аларга жардам берет. Ушундай Кыргыздын намыскөй кыздарын биз жигиттер сүйбөсөк анан ким сүйөт? Айымдар бар болгулачы. Ey, ben cumuşlarımızda sıra ben de. Эми жашоодон
Amerikanın kinosunun bir üzündü, görmüştür. Tut. Alo. Alo. Balan mende. Oh no, çek. Balaga çibe. Balaga çibe. Oşul kino Kırgızların kinosundan üzündü. Tut. Alo. Balan mende. Adının mende. Oşul kino yine Bakkent'in kinosundan üzündü olsa kanday olur. Tut. Alo. Balan mende. Bekleyin. Кичинекей кезге bir сапар алалы достор. Кичинекей кезде барабыз эле мындай айылда тойлорду көргөнбүз, комсомол тойлор болгон. Ошол тойлордо могул музыка аябай популярдуу болчу. Угуңуздар. Ошондо ким уккан кол чабасыздар? Ошол айылдагы тойлордо арасында сөзсүз бир масса болот. Ошол масска ошол музыка кандай угулат болуш керек, көрүңүздөр. Жеңелерimiz аябай мындай бат чуркап кызмат кылат. Анан теги масын аялдагы ошол тойдо кызмат кылып жүрөт. Ошол жеңебиздин реакциясы кандай болот көрүңүздөр. Eң негизгиси ушул жерде урматтуу достор, особенно мырзалар, жигиттер, силер жакшы билесиңер, 4-класста ушундай тойдо колонканын астына барып алып, бара жокпуз ушул нерсени кылганбыз. Карап тургула кет. Эми ушул кечке ушул колонканын астына ойногон жаш бала кечке болуп үйүнө барып уктап аткан кез. Bak, просто елесіп тұрған. Асманда учкан самолеттөрдү көрсөтөлү, Германиянын самолеттери асманда кандай учат? Ушул самолет кошуна өлкө Өзбекстанда. Бай, ассаламу алейкум. Яшыңыз қанша болсын? Оған неге тоқпыз? Ерім чай келеміз. Өзіміздің Қырғызстанда ушул самолет кандай учат? 17 күн жоқ му? Жоқ, чағырайын. Самолеттер ойнамапты келеміз. Азыр, ушатты келем. Бұлар біз, біз неудобный болып кетіп отырмыз. Экса, отырмыздар. Жоқ, отыр? Ава, Москваның самолеті қалды беді. Қойшы. Урматтуу достор, чындыгын айтканда биз эми саат 5ге чейин, 4ге чейин сиздердин алдыңызда кызмат кылабыз деп жана сөз бергенбиз. Номер командасы дагы бир жолу сиздерге ассаламу алейкум деди дагы. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, урматтуу мекендештер, биз сиздерди сүйөбүз. Бүгүнкү ушул концертке, бүгүнкү ушул кечебизге алтындай болгон убактыңыздарды ажыратып келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз билебиз, ар бириңиздер бул жерге ойноп келген жериңиздер жок, жумуштап, бүгүнкү ушул учурда ушул Москвада ар бириңиздердин ар бир минутаңыздар кымбат, бирок ошого карабастан келгениңиздерге биз чоң